the position he has occupied, the fourth President of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Asante sana, asante, nimeshukuru. Na tuketi, nashukuru sana. Mama Charity na watoto wako na wajukuu na familia nzima ya marehemu rafiki wetu Daniel Karaba, my Lord Bishop na clergy yote ambaye mmekuwa hapa na meandaa ibada ambaye ya kumsindikiza mwenzetu, viongozi wote ambao mmetoka sehemu mbalimbali kuja pia kuungana na familia ya ndugu yetu Adwakiri Nyaga. Yangu ya kwanza ni kutoa rambirambi zangu za dhati kwako Mama Charity na watoto wako na familia yako yote. Mmempoteza baba, mmempoteza kiongozi wa familia yenu, lakini tunajua hiyo nafasi ambaye ameiacha, na kwa sababu nyinyi ni Wakristo na waamini ya kwamba mwajua ya kwamba pahali ambapo amewacha hiyo shimo, Mwenyezi Mungu ataijaza, atawarehemu na atasimama nanyi, na sisi kama marafiki wake tutasimama nyuma yenu. Urafiki wetu utaendelea kwa sababu pia urafiki wa Karaba ulikuwa ule urafiki wa dhati. Mheshimiwa Karaba hajatumikia taifa hili kama mwanasiasa. Ametumikia nchi hii as a selfless servant of the people. Sio mwanasiasa wa rajetagateti, alikuwa kiongozi. Kutoka anze akiwa kiongozi wa elimu katika maeneo mbalimbali ya taifa letu la Kenya, he left an indelible mark. Akiwa mjumbe hakubebwa juu na mambo mingi. He was a practical man who realized that he was there kuhudumia wananchi ambao walimchagua. Akiwa senator hivyo hivyo. Mimi mwenyewe wakati nilikuwa rais wa Jamhuri hii ya Kenya, one of the strong voices, na ujue wakati hiyo tulianza, ilikuwa mwisho wa mkondo wa my first term, kuhakikisha ya kwamba we have 100% transition from primary to secondary. My brother Karaba was one of the advocates that was constantly pushing that agenda, saying that education is a right for every child in this country until he reaches an age of maturity that he can either proceed to university or be able to stand on his own 2 feet. Lakini mtoto hatakikani kuwa anazunguka huko baada ya form 4, bado ni mtoto na hako kwa shule. I thank you for that, my brother, and I'm glad we managed to achieve what we did. Kwa hivyo tuko hapa kusindikiza rafiki
na tuko hapa kusindikiza kiongozi, na tunaamini ya kwamba vitendo ambavyo unavitenda ukiwa hai, hizo vitendo Mungu anaziona, na tunajua Mungu amemwekea pahali pake pema kwa sababu ya yale ye mwenyewe aliyatenda akiwa duniani hii kuhudumia watoto na wananchi wa Mungu. Kwa hivyo niseme ulale salama ukijua ya kwamba vitendo vyako vitaendelea kuonekana na sifa yako haipotei, sifa yako itaendelea kusikika, na utaendelea kuwa somo kwa wale wanasiasa wengine ambao wanang'ang'ania kuwa viongozi, kwa sababu kuna tofauti ya mwanasiasa na kiongozi. Wanasiasa ni wengi, viongozi ni wachache, and I want you to know that difference. Adu akere nyaga muriega rege ni dire na maige ni kumete na witu gicagi Icaweri uka kugira murata uyu hurukite haha uhoro ni ndigukaga maundu maingi ngurehetwo ni Karaba, ndikwenda kwaria maingi nie tondũ ona njikarĩte haha ngwĩrwo nĩ niĩ ndarehe athuri aya othe. Nĩona Orengo ndiũĩ kũrĩa oimire, ona Karonjo niĩ ndĩramuonaga TV-inĩ kamba-inĩ na kũrĩa na arĩa angĩ, ona brother ĩno yakwa wa Mũnyoro ndĩreciragia marahũra siasa na kugugaga niĩ ndĩgũkorwo ndĩ gũkũ na my sister Martha tu ithuĩ no tondũ tũkĩrĩ haha. No nĩ wega andũ guthikiriria atongoria guthikiriria ki ti ateti, tondu riri ateti ri na nikio metagwo ateti ri makoragwo na uki wa rurimi na no ndamwirire no ni horo wanyu gutikire na thina makoragwo na uki wa rurimi ati ona muiretu waku akihinga ndo turaga wigiririe hau ati uyu wetereire akagurwo ni mwana muthomu kana atia ukamuneanira hau ni undu wa ruri neguo utoe wa muneana we akaginyie hau ne muraigua no mutongoria ni mundu umwiraga ma wikwega kana gwikuru Karabari arugamire nani ona agikorwo ruhuho rwa siasa rwaroraga kungi rutongoretio haha ni Arigiji na kou naguo na matiramenya ni ruhuho uguo Karaba akiuga nie ekurugama imara haria ararũgama na kihoto gia neguo na akiuga ona mwamurega we ndegwika atia ndekumaka tondu niekwira andu ake kihoto na kihoto kiu ri nikionekete kana gitionekete nikionekete ateti ri mwihuge mucaria atongoria mucaria andu mekumuhekirira kahora mucaria andu mekumwira ma ona atuika ni maundu maritu tondu gutire njira ingi ya guthondeka bururi. Njira ya guthondeka bururi ni kihoto na ma na andu kunyitanira hamwe. Na nie njiguire Kabanja wake bico akiuga ainukire gicaki athikagiriria ground ona nie ndacokire gwitu Icaweri na nie no ndirathikiriria ground
ground uria ndiraigua ri marenda andu makorwo me kindu kiriku neguo uhoro wa ukari wa itiri matirenda kuigua marenda atongoria me kunyitanira mamarutire wira githe tiguo na tondu kiri o haha na ni muwi nie ni hete kanitha gitio muno nie ndikwenda kwaria siasa ri no muthe ne nguga kaundu kanini tu bisobu ndamuthaitha na gitio kingi muno tondu inyuĩ nĩ mwacangĩirie kĩbindi kĩnene mũno gĩa gũtwara andũ aitũ njĩra ĩtagĩrĩire nĩguo ndiũĩ nĩ gĩtũmi irĩkũ mwarĩ nacio nĩ cianyu no ndamũhoya tigai gũte kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩguo kĩrĩndĩ gĩkĩ rĩ kĩrenda mũmatongorie ngoro na kĩroho ya makinye the kingdom of God through his son Jesus Christ. No maundu ma thĩ ĩno rĩ tigerai atongoria arĩa moĩ maundu ma thĩ ĩno o mũndũ arute wĩra wa mũtigoke gũtũhĩngĩca rĩngĩ ndagũthaitha na gĩtĩo kĩnene mũno mũreke andũ marute wĩra wao kũringana na kĩhoto kĩa mathĩna marĩa menao gũkũ mũtikamate rĩngĩ rĩu tondũ niĩ njaragia ngacoka gatinda kiumia kĩgima ngathĩti-inĩ ngĩhũrwo na ngĩrumagwo rĩ na ndirĩ mũteti wakwa wa kũndetera rĩ niĩ nguga andũ a Kĩrĩnyaga mwĩyũmie nĩguo mũnyitane no ũguo ndĩraigua ground mũnyitĩrĩre o hau ndĩraigua niĩ tondũ no kũigua ndĩraigua nĩguo niĩ ndiũĩ niĩ ndirĩ na ũteti niĩ gũtirĩ gĩtĩ ndĩracaria o ũrĩa mũgathura rĩ niĩ ngakorwo harĩa Icaweri niĩ no gũtirĩ na thĩna niĩ nĩguo no mwahĩtia nĩ ũhoro wanyu na inyuĩ atongoria ndamũthaitha mũtige gũtuĩka ateti mũtuĩke atongo be leaders. That is what the people of Kenya want. They want leadership. They don't want politics. They don't want insults. They want direction. Yeah? They want direction. They want leadership that will see them through to the other side. Kana iniatea? So, our country needs unity in order for us to have peace, in order for us to have stability, in order for us to have progress. A country needs leaders of integrity, leaders who are principled, who are there to serve their people. Because by serving your people, by extension, you're serving your God. They don't want leaders who serve themselves. Kwa hivyo tuache selfishness kidogo na tujue lengo letu ni kuhudumia wananchi hawa ambao wako mbele yetu na Wakenya mzima. Na mimi nashukuru kwa sababu Kenya hii tuungane. Unajua hivyo ndivyo mimi na Raila tulikuwa tunataka. By the way, ni na Raila tutia na maundu maigi. Our biggest job, what we really desired, was for this country to be united, to be together, to be led by policies and principles, not by tribe, not by ethnic bitterness and hatred, but to be united, because it is that will take out for us the true form of what Kenya means. Na ndipo naona watoto wengi siku hizi eli karere inyue yona nĩ mwĩyũmĩtie na mũkang'athia piũ ng'athiai musi andũ matiete tigotinde ugatethia ina gũkũ thĩ ina gũkũ ke ciringi 10 ke ciringi 100 rehe kĩbandĩ rehe kĩ warĩa igana rĩu mũthenya ũcio rĩ ũgwĩcia nĩ ũkona mũteti ũcio oke
mucaria atongoria reai ndikumwira mutikarie no mundu agukwira ati rehe gitambulisho kana rehe kandi ya kura ri ucio mwire rehe igana ni nguoya neguo no kura ni ngamenya uria ngai mundu ndaraga indo cia bure ciarehwo ri ni cianyu no mundu ndakendie ki githe tiguo reke nginyerie hau ndikwaria makeria ngai aro murathima andu akirinyaga ngai aro ikara na inyue na no turiukaga tugiceranagira maingi na maingi na inyue mukihitukira na hau mugithie na gicuka karibu Ishaweri. Asante sana. Kai Jesu